Hi guys, welcome back to my channel. My name is WANNAMBOR. So today we go to visit me and my friend one famous place here in Bangalore. Okay, I'm so excited guys. My friend also he came with me to visit one famous place here in Bangalore. Bye bye guys. See you there. See you. Okay, when we reach there. Okay, bye bye. Finally, ngidon hapo automenta ngin lake Shangkai sakaway ka jaka ka ba famous bang ne Bangalore ki khot ka Bangalore palace. Okay, tengi excited ba bangat bat ini paralog jonga idena Tripura. Okay, idena Tripura i trail ni ya trail lang hang ne ha Bangalore te ni lake Shangkai mga bat inga ong yang lake Shangkai namar kwah ban lake Shangkai te ting te i ong ha oi ka biang gata tengi ya lake Shangkai no te mentangi don ha auto bangin late sata. Okay, ngin sa yapan pin next ondang la po sata kum no ka jaka ka best ba mo tang ba yai ne bat kan ko video jongi ti ngila sa blog manta namar ka lentiru ka kim mo kam da best bare tini untuk ngila lagi ngini yai bangin link no sata. Okay, ka best ba ngam sngew kumbade ha jawai ha Shillong ite dere ha Bangalore to ka deka Orion Mall. Okay, ka small Orion Mall dere ka to ka big Orion Mall. Best ba ka naga Bangalore tang ba pi kum no sa comment pat ha ka naga video ko jong na. Okay, page jing sa blog kini akan juga tu ong ka best dere ka jing sa blog tinga ong ho ka best te ulai nyak nak namar ba ude da security te ka kan best am dere ko mangi. Okay, te mentang ila jan poi hi sa kata ka bangi ko ban le ngan sapan phi. Okay, te nge nang song auto namar ngila jan poi te mentang ila poi ni haban su sa ka bai kali te ine paralog jonga idang ayu ban su ya ka bai kali te padde breng haban pe sa ya ba ayu namar hang ne ni already ni haban book te andala de book ka poi situ hi te finally ngila de te mentang ila rung bangin late no. Okay, talenti bangi yai to ka best bangan sapan phi best banga ring video ru tip top. Okay, tang basa comment pat ngam danang bahare ban sina video namar ba ka de ka first time yang okay te sa comment ma phi ikum no best ne te next video nga tharai nga la ban pen mi kham best. Okay, pe ka view nang ne best ba nas nga kumba de sinang ngam de resne sa Bangalore te namar nga tharai sne sa Bangalore best bagi ying ru ki he tang ba man sne pat amdan re ki ying ki bakan pe ka view सुंदर देखा है बहुत सुंदर है ये भी बहुत सुंदर बहुत अच्छा है वाह finally nga dan hang ne te ngila jan poi. Okay, pe kate ka jaka sa te bangin late ka best ba nga comment nga excited ba namar ba ka de ka first time nga bangan poi sene. Okay, ka viewpoint ka best ba ka badal ka sun beneng sene ki dikharte ki khot badal. Okay, badal बहुत अच्छा है बहुत सुंदर है ऐसे बोलते हैं ना कने का बेस्ट बात ते मन तांगिन ले नंग ने bangin sim ki ticket price ki long ya ki foreigner ki dei hendru spa yang ipat ke dei live spa. Okay, ada pikwa ban bandrung ya kene gajing kim sa ra bangin ayu bandring video sepo tangkum to hi ngim yo ra bandring video sepo ni namar bakim sa temo ni ring video tang nabar flop ban bam yo bandring video sepo. Okay, mlele la da pikwa ban saki wan saki dagi kemat lajong sane. Okay, namar ba kam day tang sisin ba ka pelong namar ka day always te ki ai bad une bangin biak hagi janjongi hagi t-shirt hagi namar bakin ti bangila de bike tiket bangila de tiket te hadinang to iparalag jonga i ong sim no ila namar bala de enter te ngin ayu ngin leug na tinga ong amlele la da pe leug kam phere te bun briu ha ka ne ka jaka ode kam dere ka jaka ba ayu ka de ka jaka jong kai per te. Okay, ka ba best ba te pe nga ak style ko mo ayu ngam dang bare ban ak style ru namar ngam tibre. It's my first time to do YouTube channel also, right? That's why I don't know how to acting, how to shooting. Okay, tadapi on ban sim video tengah la ha ban sim video nga trim ha ban sim video ru ban acting te ngam la re ban shot ru nganang hite nga sim paralog jonga sim video yang ti hadinang to pat nga sim video back ya paralog jonga. Okay, te i page ka viewpoint ka pa best pate ti hadinang to nga ring video ya paralog jonga si
Paralog jenggarula excited vibe ipha. Yang abangan ring video saya beneng, sun beneng situ. Tengok ang kabes bagus sun beneng ting. I can't believe. Dang sudah harus lap. Ni panang ni dang sudah harus lap. Best ba. Kisen tiu wow. Page ke jakaru. Kidan kinang pungkut ru sate. Kane ketika ayu. Ki ongkom no yang kane nganti bre. Sa komen mapi ki ongkom no. Kamasi ne ka cowboy ne kai. Sa komen mapi sa ong yang ngakai kane okay. Pikan yang ka place. Kadi ka ying mendai mentai okay. Kadon ha history ru ngatarai. बहुत अच्छा है ना बाहर rung support day ka best ba ka main point day ki jain mandai ki dor mandai ki don situ support Bengaluru Palace ka jakaru ka long kum mandai hi te gisna tengah sim video ya parlog jangai acting okay हाँ कुछ नहीं है बाहर में ani sun benang ro bes bah mentah ke sini anh gak ada video ngasim video ya la dena khamte une baki ai ba phin bia haki jain jong phi okay pe ngadan hang ne menta beautiful ne em sa comment ma phi okay ngating ala snow excited ha अभी जाएगा रूम में जाएगा क्योंकि हम लोग की ड्यूटी जाना पड़ेगा है अभी जाएगा नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा पूरा छुट्टी नहीं मिलेगा इसलिए वीडियो भी नहीं बना सकता है ना वही टिकट के लिए बेंगलुरु प्लेस है अभी तुम लोग इधर आ सकते हैं हम लोग लोकेशन में आपको कमेंट में लोकेशन डाल देगा आ जाना हम लोग लोकेशन में bye bye guys te mentang la dep ban enter ban shondur ban ayu support ni sa kene sa bahar okay sa inside outside okay ngela dep te ngin le no namar bang nya haban le tre ngi break time kum tu lai kan ta ta daw ngi ban le Shangkai kum ne हम भी तो नहीं आता है किसी तरह का ऐसे चलते हैं नहीं एडिट करना पड़ेगा लेकिन ज़्यादा एडिट में भी नहीं मालूम है वाह बहुत ही हम लोग पहुंच गया अभी रूम में जाएगा रूम में जाना टाइम हो गया टाइम खत्म हो गया dan hang ne baru caca ngin chit so hang ne okay we have to buy some fruit here if you want अच्छा है ना चाचा मस्त fruit है finally we will eat fruit ये चाचा है fruit बने लो ये नंबर डालो ओ फोन पे में उधर डालेगा आपका फ्रूट इधर से बेचा इधर हम लोग खा रहे हैं अरे यार मैं वीडियो पको इसे कैसे खाएगा अरे यार नहीं मिलेगा
हम लोग का साथ फ्रूट में खाया फ्रूट में डाला watermelon ये तो मैंगो खा रहा हूँ मैंगो te ngan pengkut no kena ke video jeng ngatang hang ne namar ba ngam yo lat reban reng video namar bang ya hapan litre te mo ngan pengkut no tang hang ne te thank you so much please watch my video till to the end and share like and subscribe bye bye